Илдархан Игорь Борисов 2016 сыллағы выпускник анығы тесерин туғарден форумға Хотугулулинге федеральный университеті бұйыл бүтерер үтчеті кітары көрісті салғы туяр Андреева кепсир. Республика салтатын бир сүрін политикатынан аграрнай хайысқаны сайыннары болар. Өссек 12 сыллаққа Илдархан тыға әсбатын эгетігер үлілі барар әдер специалистерге ұяқсын оңғылар төлі бірі аныр тұғынан ураққа илі баттабыда. Маннық өйбілінен аспыт сылға 406 тақса әдер специалист тұхаммыд. Маны тәңі тыға сіргер сылға тұхынчаттан кырата соқ специалисттер 5 сыл доғывардағы барықтақтарден сорук тұрбыда. Билин кемге вакансия хабыттем анда бахылыга тияга. Онтон 6-16 вакансияны майга халаска хабыттен туралар. Кәрен үлейир оларга Ленинская районуга бастан кабыт 400-тенче качны төлөбүттен туралар. Окудук Ленинская, Алдан, промышленный районуга. Пехастатын чурапчы район текин бар. Онда саңа фермендер ылынан барар бола баалар. Онун колора чурапчыга техастаты. Сүрүннән бартын аттыр булган ушталлар онда барастыр. Быйылгы опсай капсаяңа үксе барастыр. Брастар тиелдер, бияхалилдер. Механарга тынча Илдархан турабыт сылыгырга быйылгы гыла кинеха төсеригер оло хайнын ден төсеригер саңа бу этергеле хаңа кердис. Игорь Борисов бусыл олунну ыйыгар Новосибирске корат аграрнай университетін устудионнарын кытта көрсүбүтэ. Онно саха сериттен сылжар студенттар эдер специалисттертен команда терен тыгысырын сайыннарар сыллах ытыкка сөбден санааларын эппиттере. Күн бүгүн бу этини Хотугулулинге федеральный университет өйөн олокко киллерер. Форумга терилбет командалар берстебетеллere проекттарын кепсәтләр республика премьер-министра Галина Данчикова касбидди проекты ырытан доход үрдүк боларгар үп карчы бапрогын сехили үйретин ден сүбәләтә. Бу выпускниктарга сударственный программаларга кытталларгар кых берега. Командандан техника баралар. Бу мантан онча улус бу университет соглашение түгәрсен, улуу хукукта направление бу командалар биталар. Бу басқа мероприятие болды. Игорь Борисов премьер-министр Галина Данчикова үлетин ухук коту улустан сагалабыта ден билетәді. Онон чағайбакка ырaq сатар улустарга барың ден сүбәләді. Манетеңе аңардас туханачы әрі бұғытнан болбакка оңыран тахарачы гетігер бәйғатын әмие көрдіріңден ыйда. Но что касается заявлений руководства правительства, членов правительства, которые сегодня озвучили, что какие золотые горы вам обещают. Там будет поддержка, там будет финансирование, там будет строительство жилья и так далее. Товарищи, не поверьте, всего этого нет. Она будет только в том случае, если вы сами будете стремиться к этому. Если вы будете стремиться жилье строить, поддержка будет. Улахан болгомто олорор женен качылыга онна интернет сетименен дебигис туханыга урулунна. Инникитен бу икки кайысканы күскө сайыннарарга сорук турда. Туяра Андреева, Гаврил Дичков, Саха телевидениета, Жокускай.